Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa M23 watangaje ko mu gihe haburaga amasaha make ngo usinyane na Leta ya Kongo amasezerano agera ku mahoro muri Doha, ingabo za Kinshasa zateye ibindiro byazo. Ingabo za Kongo Kinshasa ngo zabyise zigaba ibitero bya drone mu gace ka Mikenye kari muri teritwari ya Mwenga muri Kivu Amajyepfo. Bivuga ko zari zigambiriye kwica abanyamurenge bari basanzwe batuye n'abashinzwe inkambi. Umunyapolitike Moise Nyarugabo ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge yasobanuye ko ibitero byagabwe saa 8 z'urukera rwo ku itariki ya 15 z'Ugushyingo, kandi ko hashobora kuba abasivile bishwe cyangwa se bakomeretse. Ati ni mu masaha 8 z'igitondo cyo ku itariki 15 Ugushyingo, drone zashikiriza zarashe umudugudu wa Mikenye utuwe n'abasivile. Hakaba ari naho hari inkambi z'abanyamurenge batwikiye imidugudu bitewe n'amasaha imibare ntaramenyekana, ariko nta gushidikanya hari abasivile bagomba kuba babigendemo. Nyarugabo yatangaje ko afite amakuru yizewe yemeza ko ingabo za Leta ya Kongo, iz'u Burundi, wazeno FDLR biri mu gace ka Puenzero, Mikarati, Kigazura, Marunde, Kipupu, Rugezi na Mukoko biteganya ngo bibindi bitero simusiga muri Minembwe na Mikenye ahatuye abanyamurenge. Atabajenari babiri, umwe w'Umunyekongo n'undi w'Umurundi, bari muri iki gice kugira ngo bategure ibitero simusiga, kiretse habayeho guhindura gahunda ku munota wa nyuma. Muri iki gitondo cyangwa se mu minsi mike iri imbere, abarokotse ibitero bya Sukoyi na drone bazamishwa ibisasu n'abanzi b'amahoro. Kuva na 17 abanyamurenge batuye mu ntara Kivu Amajyepfo bakomeje gubwo ibitero n'ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo. Kuva tariki 16 Ukwakira, abatuye muri Minembwe bafungiwe inzira zose banyuragamo bajya mu masoko bashinzwe gukorana n'ingabo z'Uburundi zihita umwanzi. Umutwe wa MRDP twirwanaho urwanira abanyamurenge tariki 3 kwezi k'Ugushyingo wagaragaje ko mu myaka 8 ishize abarenga 172 barahunze, imidugudu 150, ibigo by'amashuri hafi 140, ibigo nderabuzima 41, insengero zirengeje 23 zirasenywa, inka zabo zirenga 500 zirasahurwa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko kandi Félix Antoine Tshisekedi yijeje abanyekongo ko ikibuga mpuzamahanga kinini cya Goma kizafungurwa mu mpera z'uyu mwaka. Iki cyizere kigaragaje mu nama y'abaminisitiri yabaye ku mugoroba ku wa gatanu, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya mu nama yiga ku mutekano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ibereye i Paris mu Bufaransa tariki 30 z'ukwezi kwa 10. Perezida w'Imakuru w'Ubufaransa yamenyesheje ibihugu byayitabiriye ko iki kibuga kizafungurwa vuba kugira ngo cyifashishwe mu bikorwa by'ubutabazi. Perezida Macron yasobanuye ko icyo kibuga nigifungurwa kizajya kigwaho indege z'ubutabazi gusa, kandi ko izaza z'ikigo iminsi 2 mu cyumweru. Yasabye Leta z'Ubumwe za Amerika na Leta ya Qatar kubigiramo uruhare kugira ngo bizashoboke. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot yasobanuriye abanyamakuru ko ibiganiro bya Doha bisanzwe bihuza intumwa za Leta ya Kongo n'iza AFC M23 ari byiza afatirwa umwanzuro udasubirwaho gufungura iki kibuga cy'indege. Perezida Kidi yasabye Minisitiri w'Umutekano w'imbere Jacques Shabani, Minisitiri w'Ubwikorezi Jean Pierre Bemba na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Modiavita gukorana mu myiteguro ibanziriza ifunguro ry'iki kibuga cy'indege, cyane cyane ku buryo indege n'ibikorwa by'ubutabazi bizarindirwa umutekano. Ikibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe muri za Mutarama mu mwaka ubwo abarwanyi AFC M23 bafataga umujyi wa Goma. Kuva icyo gihe nibo bakigenzura, kandi bamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko kitazafungurwa batuyigizemo uruhare. Hanyuma ari ku mutwe wa M23 ku wa gatanu weretse abaturage bo mu gace kanzibira muri teritwari ya Warungu imwe muri drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 ingabo zaho ziherutse guhanura. Muri iki cyumweru nibwo drone ebyiri zahanutse, imwe hanuriye muri teritwari ya Masisi aho kwa kabiri tariki ya 10 mu kwezi kwa 11 yari wirasa mu bindiro bya AFC M23 ndetse no mu duce dutuye n'abaturage, mu gihe yindi hanuriye mu bice bya Warungu. Ingabo za Leta ya Kongo zimaze amezi hafi 2 zikoresha ziriya drone zikorerwa mu Bushinwa mu bwo bitero bikomeye kuri M23 bamaze imyaka 4 barwanira muri sezo bwa kiriya gihugu. Ibice bimwe muri drone zeretswe abaturage, ibice bimwe muri drone byeretswe abaturage bigaragaramo amapine, amababa ndetse n'ibindi bice byayo bitandukanye. Ingabo za M23 zahanuye ziriya ndege zitagira abapilote nyuma y'iminsi mike perezida w'uriya mutwe Bertrand Bisimwa ateguje ko bagiye gutangira kuzihanura mu rwego rw'ikirerezo ku kibazo ziteje abaturage. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Mbanzi ko perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu yatangaje perezida rya Leta ku mvururu zadutse mu cyumweru cyabayemo amatora nyuma y'ibirego ku butegetsi bwakoresheje urugomo mu kuburizamo iyo myigaragambyo yanditse amateka. Akanama k'amatora ka Tanzania katangaje ko hatsinze mu matora ya perezida mu kwezi kwa 10 ku majwi 98%. Abatavuga n'ubutegetsi bwe bamaganye ibyavuye muri aya matora, bavuze ko ari uguha inkwene ni demokarasi. Nyuma y'iyo myigaragambyo abantu nibura 40 barezwe ubugambanyi hamwe no gushyiraho komisiyo yo gukora iperereza. Perezida Samia yanasabye ubushinjacyaha guca ngo n'izamba kubatawe muri yombi bijyanye n'urwo rugomo. Yifashishije amagambo y'uriya yavuze ati datubore kuko batazi icyo bakora. Yavuze ayo magambo hashize iminsi komiseri mukuru w'umuryango w'abibumbye ku burenganzira bwa muntu Volker Turk ashishikarije abategetsi ba Tanzania gukora iperereza ryuzuye kandi rinyuze mu mucyo ku makuru y'ubwicanyi n'irindi honyorwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu byabaye mu gihe nyuma y'amatora yo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Abarwanyi mu butegetsi bavuga ko abantu barirwa mu magana bashobora kuba barapfiriye mu mvururu zakurikiye mu matora. Abategetsi niba baratangaza umubare w'abapfuye. Urwo rugomo rwari ruteye ubwoba mu gihugu cyari cyarabungabunze ishusho y'uko gituje kirangwa n'ubwumvikane n'umutekano mu gihe cy'imyaka hafi 60 yari ishize. Mu ijambo ryeje ku nteko ishinga amategeko ku wa gatanu, Perezida Suluhu yashenjeshije abashinjacyaha gutekereza ubugabanya cyangwa se gukuraho ibirego
ku bantu bashobora kuba barijenetse mu mvururu batabanje gusobanukirwa byuzuye ibyo bari bagiye gukora. Ati ndabizi ko urubyiruko rwinshi rwataye muri yombi rukarega ubugambanyi ntirwari ruzi byuzuye ibyo rwari rurimo kwishoramo. Ati nk'umubyeyi ndetse n'ureberera iki gihugu ntegetse inzego zishinzwe umutekano cyane cyane ubushinjacyaha guca inkoni zamba. Samia w'imyaka 65 yanasabye amashyaka ya politiki guhura no guhanira ku buryo bwo gukora politiki hatabaho kugira nabi igihugu. Yanashimangiye ibyo yemeje byo gutangiza igikorwa cyo gushyiraho itegeko nshinga rishya. Iyo myigaragambyo yateguwe n'urubyiruko yisanije n'uburyo bwo gukusanya imbaraga bwakozwe handi ku isi buyobowe n'urubyiruko ruzi nk'abajenizi bwo kwamagana ubutegetsi bwashinze imizi bwirengagiza ibibazo biriho. Abasesenguzi bavuga ko nubwo izo mvururu zitari zarigeze kuba muri Tanzania zabanjirijwe n'umwuka wa politiki w'ubushyamirane uranzwe n'amavugurura yadindiye, imyaka yari ishize ari uburakari bututumba mu rubyiruko, kugundaguranira ubutegetsi mu ishyaka rya AFC muri ku butegetsi ndetse n'itoterwa ry'igihe kirekire ryibasiye abarwanya ubutegetsi. Abasesenguzi bavuga ko mu mezi yabanjije umunsi w'amatora ubutegetsi bwa Tanzania burangaje muri CCM bwakoze mu buryo kuri buri gahunda bwigizaga bajyaga guhatana nabwo bya nyabyo. Abakuru b'amashyaka abiri ya mbere akomeye atavuga n'ubutegetsi muri Tanzania bangiye kwiyamamaza mu matora mu kwezi gushize. Tundu Lissu wo mu ishyaka Chadema arafunzwe ukurikiranyweho ibirego by'ubugambanyi, ibirego bahakana. Naho kandidatire y'uruhaga mu mupira w'ishyaka ST Wazalendo yaranze ku mpamvu za tekinike zijyanye n'imikorere. Kuri manda ya mbere ku butegetsi umuvuno w'ubutegetsi wa Samia wanje gushimwa muri Tanzania n'umuhanga ubwo yemereraga amashyaka atavuga n'ubutegetsi gukora mitingi ndetse no kunenga ubutegetsi nabwo bako bashobora kugirwaho ingaruka zikomeye. Yari yasezeranije kongera gufungura Tanzania kagendera n'amahanga abinyujije mu ntero yise 4Rs, ni ukuvuga R enye nk'inyuguti zibanziriza amagambo ane y'Icyongereza ariyo ubwiyunge reconciliation, kwihangana resilience, kongera kubaka rebuilding n'amavugurura reform. Ariko bwaburaga amezi ngo amatora abe, urukurikirane rw'ibikorwa by'ubushimusi, gutabwa muri yombi hamwe n'ubwicanyi bwakorewe batavuga n'ubutegetsi byashigije iki gihugu bisenya icyizere cy'uko hazaba amavugurura n'ubwiyunge. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire nkuru abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Manzi ko perezida Leta yishimiye Burundi kuwa gatandatu yerekeje Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'ibiro bya Ruzine Gatoni yatangaje ko yitabira inama ya 9 isanzwe y'Impuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR iteganyijwe kuwa gatandatu. Bizizwe kandi ku ruhande rw'inama ndayishimiye hura na mugenzi we Felix Tshisekedi Chilombo wa Kongo bakaganira ku mikoranire ya gisirikare imaze imyaka irenga ibiri hagati y'ibihugu byombi. Kuva 2023 Burundi bworeje muri Kongo Kinshasa ingabo zirenga 10,000 mu rwego rwo gufasha kiriya gihugu mu ntambara ingabo zacyo zirwana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 yegura ibice bikomeye birimo imijyi ya Guma na Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu nyuma yo kwirukana iyo ingabo za Leta ya Kongo zirimo iz'u Burundi. Mu mezi make ingabo za Kinshasa zibujijwe n'abarundi bakajije ibitero byo mu kirere kuri ziriya nyeshyamba zibarwana General Sultani Makenga mu rwego rwo kuzikumira kuba zafata umujyi wa Uvira wa kabiri munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse no gusohoka muri Kivu zombi zikaba zakwagura ibice zigenzura mu ntara ya Tanganyika, Maniema na Chopo. Hanyuma Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu gihugu muri Tanzania na HCR kuva kuwa kabiri bashyize ahagaragara urutonde rurerure rw'impunzi z'abarundi zisaba kwiyandikisha kugira ngo basubire iwabo mbere y'itariki 30 z'ukwezi kwa 11 ku kibaho gishyirwaho amatangazo. Ibi byakirana uruvange rwo kwiyeba no guhagarika umutima mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Impunzi zimwe zagaragaje ko zatungwe no kubona impunzi hafi ya zose ziri mu nkambi zategetswe kwiyandikisha kugira ngo zicyurwe mbere yuko ukwezi kwa 11 kurangira. Umuyobozi w'umuryango w'abarundi yavuze ko itangazo ryashyizwe mu Giswahili, Ikirundi n'Icyongereza ryemeje ko icyemezo kigamije gucyura impunzi ku gahato. Izi none zerekanwe bwa mbere muri zone ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu n'iya karindwi mbere yo gukwirakwizwa mu nkambi n'umuryango DRC Danish Refugee Council, umuryango utegamiye kuri leta ukorana na HCR nk'uko iyi nkuru y'ikinyamakuru SOS Mene Burundi bivuga. Muri Gicurasi umwaka ushize ibibazo byinshi byabajwe mu nkambi z'impunzi muri Tanzania. Buri murundi yasabwaga kongera gusaba ubuhunzi ndetse no kwerekana impamvu zatumye bamara igihe kinini muri iki gihugu. Ibibazo byavuze ko ari uburyo bwo gusuzuma ibikenewe n'ubushake bwo gukomeza kurengera impunzi muri rwego mpuzamahanga cyari cyamaze gutera kutavugwaho rumwe no gukeka guhatira impunzi gutaha. Mu kwakira umwaka ushize uhagarariye HCR muri Tanzania Barbara Bento mu Williams Dotse aherekejwe na Sudi Mwakibatsi, umunyamabanga ushinzwe impunzi muri Minisiteri y'Umutekano mu gihugu cya Tanzania hamwe n'uhagarariye Burundi Kigoma Jeremy Kekenwa batangaje ko mu gihe basuraga impunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu basanze impunzi zirenga 97% zidafite impamvu zifatika zo gutuma bagumana statut y'ubuhunzi. Kubw'ibyo bakaba bagomba gutaha ku bushake cyangwa se ku ngufu. Hanyuma ariko kandi abunganira umunyamakuru Sandra Muhoza, umurundi kazi umaze igihe kirenga umwaka afungiye ubutumwa bwaguye n'ubutegetsi bw'u Burundi, batangaje ko ubuzima bwe buri mu kaga muri gereza afungiwemo. Umuhoza n'umunyamakuru w'ikinyamakuru Ranova Burundi yatawe muri yombi tariki ya 13 Mata umwaka ushize azira kwandika kuri urwo rubuga rwa WhatsApp ko afite amakuru yizewe yemeza ko leta yayo urubyiruko rw'imonera kuri mihoro kugira ngo igere nabi abarwanya ubutegetsi. Yabanje gufungirwa muri kasho y'urwego rw'urundi rushinzwe iperereza SNL agera muri gereza nkuru ya Mpimba iri mu mujyi wa Bujumbura hashize hafi cy'umweru. Nyuma yimurirwa muri gereza Ngozi, urukiko rw'Ibujumbura rwakatiye umuhoza igifungo cy'amezi 21 nyuma yo kumva icyaha cyo kwiba amacakubiri no kuvogera ubwigenge bw'igihugu. Gusa yisajurira agaragaza ko amategeko atubahirijwe mu kumucira urubanza. Ku itariki ya 13 Ugushyingo umwaka umuhoza ari gutangira kuburanira ubujurire mu rukiko rwa Ngozi. Ikinyamakuru Iwacu cyatangaje ko abantu benshi bari bageze ku rukiko bitewe gukurikirana urubanza ariko batungurwa no kuva ko rwasubitswe. Intumwa ya
perezida w'urukiko wari kuyobora urubanza yasobanuye ko atari kujya kurutangiza bitewe n'uko dosiye y'umuhoza yamugezeho ikererewe ntabura umwanya wo kwisuzuma byimbitse. Ati perezida w'urukiko rw'ubujurire rwa Ngozi uteganya kuyobora urubanza ntabwo yabonetse kubera ko atazumye iyi dosiye byimbitse kubera ko yamugezeho ikererewe. Abanyamategeko b'umunyamakuru umuhoza bari Merike ntibandetse bagaragaje ko urubanza ruri gutinda kugira ngo umukiriya wabo akomeze gufungwa mu buryo bagaragaje ko bunyuranyije n'amategeko mu Burundi. Metere ntibandetse ati keretse ko afunze bidakurikije amategeko turatakamba dusaba ko babona ko n'ubuzima bwiwe butifashe neza ageze kuri rwego gendera ku mbago. Murumva ko bitifashe neza namba. Urubanza rw'ubujurire rwa umuhoza rwimuri ku itariki 19 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka turimo. Mu gusoza bambwira ko perezida Donald Trump yarisize ko mu cyumweru gitazarega BBC kuko yerutse kumusebya kandi nayo ikaba ibyemera. Ikirego cye gishingiye ku ngingo y'uko banditsi bayo umwaka wa 2021 bafashe mwigoro bayandika uko bishakiye bahuzahuza ibika kugira ngo bagaragaze ko ari bategetse ko abantu bigaragambiriza ku nyubako y'inteko ishinga amategeko bita Capitol Hill. Icyo gihe amaze gutsindwa amatora na Joe Biden ariko ntibyavuzweho rumwe. Ejo bundi ikinyamakuru The Telegraph cyeretse ko hari ukuntu Donald Trump yahimbiwe ko ari washishikarije abantu guteza iriya myigaragambyo. Ntibwatinze ubuyobozi bwa BBC butangaza ko ari abayobozi babo bakuru beguye kuko basanze ibyatangajwe mu kiganiro Panorama bitari bihuje n'amabwiriza ikigo cy'Abongereza kigenderaho. BBC yemeye ko ibyo byabaye ariko kutazatanga impuzamarira Trump yifuza ya miliyari y'amadolari, ni ukuvuga miliyoni 59 z'amayero. Kugeza ubu Trump yemeza ko atazabura kwirega. Ubwo ari mu ndege ya Air Force One yabwiye abanyamakuru ati nateganya ko mu cyumweru gitaha nzabarega. Ni gute batinyutse gufata amagambo yanturutse mu kanwa bakayahindura? Niko yibaza.